miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika. Aya niyo mafaranga bivuga ko umutwe wa M23 winjiza buri kwezi yakuye mu mabuye y'agaciro n'imisoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ese koko intambara imaze imyaka irenga 30, intambara yakuye mu byabo abarenga miliyoni 1 yabishingiye ku mafaranga gusa nk'uko bamwe mu banyamakuru n'abihita impuguke babivuga, cyangwa hari ukuri gukomeye kwihisha inyuma gushobora guhindura isura y'aka karere burundu? Muri nkuru tugiye kwinjira mu mizi ya raporo nshya yasohotse muri uku kwezi kwa 4 2026. Tugiye kureba uburyo M23 iri kubaka inzego za leta, ukuntu leta ya Kinshasa yananiwe kwifungira amayira y'imari, impamvu abahanga nka Dr Bojana Coulibaly bavuga ko kwita iyi ntambara iy'amabuye y'agaciro ari ugupfobya jenoside n'akarengane k'abatutsi b'abanyekongo. Ikaze makuru acukumbuye. Reka duhere ku makuru ashyushye ari kuguruka ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru mpuzamahanga ashingiye ku nkuru yanditswe na Stanis Buchakera Chiamala, umunyamakuru ukunze kwandika ku bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Buchakera yagarutse ku byavuye muri raporo yasohowe n'ikigo gishinzwe ubushakashatsi kuri Congo Research Group gikorera muri kaminuza ya New York. Iyi raporo nshya yo muri Mata 2026 izanye imibare iteye ubwoba kuri bamwe, ariko inerekana ubushobozi budasanzwe uyu mutwe wa M23 umaze kwigwizaho. Kuva mu kwezi kwa 9 umwaka 2025 ihuriro AFC M23 bamaze kwigarurira ibirombe by'amabuye y'agaciro bigera kuri 45 mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Ibi birombe bicukurwamo amabuye akomeye kandi ahenze cyane ku isoko mpuzamahanga arimo coltan, casterite ndetse na zahabu. Aya mabuye amabuye asanzwe niyakoreshwa mu gukora izi telefone zigendanwa dutunze, mudasobwa dukoresha ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho ku isi. Raporo ivuga ko aya mabuye yongereweho imisoro yaka ku mipaka igenzura ndetse n'imisoro ica abacuruzi mu duce yigaruriye, biha M23 ubushobozi bwo kwinjiza asaga miliyoni 10 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri kwezi. Aya naka yabo k'amafaranga atuma uyu mutwe ubasha kwibeshaho udakeneye inkunga zituruka ahandi. Ariko M23 ikoresha ite aya mafaranga? Ibi nibyo biteye inkeke leta ya Kinshasa, kuko bigaragara ko M23 itakiri umutwe w'inyeshyamba gusa urwana mu mashyamba, ahubwo iri kubaka inzego zisa neza n'iza leta. Dushingiye ku nyandiko z'ubushakashatsi, M23 yashyizeho ibigo byinshi byo gutoza abayobozi b'inzego zibanze, no kuvuga ngo abakadre politique ndetse n'abakozi ba leta. Ikigo kinini kandi gikomeye muri byo giherereye Inyongera ahahoze ari gereza. Ahantu hakaba hatangaje mu kwezi kwa 3 uyu mwaka 2025 abantu bagera kuri 875 bahawe amahugurwa y'ibyumweru 3. Bize iki muri ibyo byumweru 3 bamazeyo? Bize amateka nyayo ya Kongo, bize umurongo wa politike n'imyumvire, no kuvuga ideologie ya Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars, ndetse bahabwa n'amasomo yibanze y'igisirikare n'ingamba z'intambara. Ibi biratwereka neza ko aba bakozi bari gutegurirwa kuyobora igihe kirekire, bakaziba icyuho cy'ubuyobozi bwa Kinshasa bwananiwe kuzuza inshingano zabwo muri kariya gace. Kuko M23 ikomeje kwagura ibice igenzura, byabaye ngombwa ko isimbuza abayobozi benshi ba leta ya Kinshasa, abacamanza n'abakozi b'inzego zibanze, ikashyiraho abayo. Gusa nk'uko inyandiko zibivuga, uyu mutwe uhura n'imbogamizi kuko bamwe muri aba bayobozi bashya nta burambe bafite mu miyoborere. Byongeye kandi M23 ifite inshingano iremereye yo kugaburira no guhemba ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare n'abakozi. Ese wari uzi ko leta ya Kinshasa yagerageje kuba yafungira amazi n'umuriro uyu mutwe? Kuvuga ikawufungira amayira yose y'amabanki mpuzamahanga n'ibindi byinshi. Yego, leta ya Kinshasa yafunze uburyo bwose bwo guhererekanya amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga, no kuvuga banking networks,
mu duce tugenzurwa na M23 ndetse n'ibigo by'ubucuruzi byanze gukorana n'uyu mutwe kubera ibihano wafatiwe. Ariko ibi byagize ingaruka Kinshasa itatekerejeho na gato, aho kugira ngo M23 icike intege yahise yubaka inzego zayo z'imari zishobora kwigenga. Ibi byatumye ubukungu bwo muri kariya gace, abaturage ndetse n'ubucuruzi byitandukanya burundu na Kinshasa bitangira kwishingikiriza cyane ku bukungu bw'u Rwanda rwegeranye n'iyo ntara. Kubera ko ubukerarugendo bwahagaze burundu ndetse n'imiryango itanga imfashanyo igabanya abakozi bayo cyane, M23 nisigaye itanga akazi kenshi muri kariya gace. Mu mujyi wa Goma ubu ibikorwa by'ubucuruzi by'amasosiyete yo mu Rwanda ndetse n'ibicuruzwa byo mu Rwanda nibyo byiganje ku masoko. Ibi ni ikimenyetso cyerekana ko Kinshasa mu rwego rw'ubukungu yamaze gutakaza Goma ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Hano rero niho tugera ku ngingo y'ingenzi cyane tugomba gusesengura muri iyi nkuru. Ubwo iyi raporo ndetse n'inkuru ya Stani Bujakera yasohokaga, byazamuye uburakari bukomeye mu bahanga n'abakurikirana ibya politike, no kuvuga politike ya Kongo. Dr Bojana Coulibaly, ngira ngo muramuzi uyu mudamu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dukunze kumugarukaho bijyanye n'amakuru abasohora, amaraporo ye ndetse n'ibindi byinshi cyane byerekana ibyo leta ya Kinshasa ikora, ariko by'umwihariko we akaba rimwe na rimwe yigerera igoma, kigerera mu bice bigenzurwa na AFC M23, agatanga amakuru atariho ivumbi, agatanga ukuri. Uyu ni impuguke ikomeye cyane ikurikirana politiki yo mu karere k'ibiyaga bigari, aho yagaragaje ko hari ikibazo gikomeye cyane ku buryo amahanga n'abanyamakuru basesengura ibibazo bya Kongo. Binyuze ku rubuga rwa X, Dr Coulibaly yanenze yivuye inyuma inyandiko za Bujakera hamwe n'abandi biyita impuguke barimo Fogel, Stearns, Walker, Ligodi ndetse na Rigo. Dr Coulibaly yibajije ukuntu aba bantu bakwicara bakagabanya ikibazo kingana gitya bakakigira ikibazo cy'amafaranga gusa. Yagaragaje ingingo enye zikomeye cyane amahanga akomeje kwirengagiza nkana. Ingingo ya mbere, kwirengagiza imyaka 30 y'ubuhunzi. Turavuga abantu bagera kuri 1 miliyoni bakuye mu byabo, bahamburwa ubwene gihugu bwabo, bameneshwa mu gihugu cyaho cya Kongo, bakaba bamaze imyaka ibarirwa muri za 40 mu makambi y'impunzi hirya no hino mu bihugu bihana imbibi na Kongo, harimo cyane cyane u Rwanda na Uganda. Ku kiraporo rero za Loni na za kaminuza zidasobanura ishingiro ryo kuguhezwa. Ingingo ya kabiri, kwirengagiza imitwe yitwaje intwaro irenga 250. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari imitwe nka FDL yasize ikoze genocide mu Rwanda, hakaba imitwe y'abamayimayi ndetse n'abiyita Wazalendo bahawe intwaro na leta ya Kinshasa ikica abaturage kubera ikisi yose ihagurukira kuvuga M23 gusa. Nyamara hari indi mitwe irenga 250 ikora amarorerwa buri munsi, ariko leta ikayirebera ndetse ikayifasha mu buryo bwose. Cya gatatu, kwirengagiza genocide iri gukorerwa abatutsi b'Abanyekongo. Ibi ni ukuri gusharira abanyamakuru benshi ba Kinshasa n'abahanga batinya kuvuga. Hari imbwirwaruhame z'iburwango, hano kuvuga hate speech, ubwicanyi bugaragara ndetse no gutwika abantu ku manwa y'ihangu bazira isura yabo cyangwa ururimi bavuga ndetse bakanabarya. Uko niko kuri gukomeye kwatumye M23 ifata intwaro kugira ngo irengere ubuzima bw'abaturage, igihe inzego za leta ndetse n'ingabo za MONUSCO byabaga byananiwe kubarinda. Icya kane, kugabanya agaciro k'impindura amatwara, icyo twita revolution mu ndimi z'amahanga ya AFC M23. Isomye raporo ya Bujakera wumva ko M23 ari umutwe w'abajura bashaka amabuye y'agaciro kugira ngo bakirigite ifaranga. Ariko nk'uko Dr Bujakera abisobanura, ibi ni ukuyobyorari, no gushaka guhisha ukuri ko M23 ari impindura amatwara ya politiki ishingiye ku kurwanya uburenganzira bwo kubaho, uburenganzira bw'ibanze bwa muntu no kurwanya akarengane n'ivangura rimaze imyaka 40 muri Kongo.
Reka tugaruke ku gice kijyanye n'u Rwanda bivugwa muri iyi raporo, kuko ni ikintu gikunze kugarukwaho cyane mu rwego rwa diplomasiya mpuzamahanga. Raporo igaragaza u Rwanda nk'isoko nkuru y'amafaranga acukurwa na M23. Bashingira ku mibare igaragaza ko Kigali yohereje hanze umubare w'amabuye ya tantale wikubye inshuro hafi enye mu gice cya mbere cy'umwaka 2025 ugereranyije na 2024. Baravuga kandi ko ibyoherezwa hanze bya zahabu, no kuvuga y'u Rwanda, byageze kuri miliyari 1.5 y'amadolari, 1.5 billion mu mwaka wa 2024, kandi ngo umusaruro w'imbere mu gihugu, no kuvuga umusaruro w'imbere mu gihugu ngo ntabwo ushobora kurenga ibiro 350 ku mwaka. Ibi bibahesha urwaho rwo gushinja u Rwanda ko rusahura Kongo rwifashishije M23. Ariko se ibi nibyo? Inshuro nyinshi leta y'u Rwanda yamaganye ibi birego, isobanura ko u Rwanda rufite ibirombe byarwo kandi rukaba n'ihuriro mpuzamahanga, hub y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, amabuye atunganyirizwa mu nganda ziri mu Rwanda. Mbere yo kugira ngo yoherezwe ku isoko mpuzamahanga, nko mu ruganda rwa zahabu ruherereye i Kigali rutunganya zahabu iva mu bihugu bitandukanye bya Afurika atari muri Kongo gusa. Gushyira imbere ikibazo cy'ubukungu n'amabuye y'agaciro ni turufu yoroshye ikorohera abanyapolitike ba Kinshasa kugira ngo bateshe agaciro ibibazo nyabyo bya politike n'umutekano batashoboye gukemura kuva kera. N'uburyo bwo kwihunza inshingano no gushakira urwitwazo hanze y'igihugu, bashinja u Rwanda aho kwicara ngo bakemure ibibazo by'imitwe yitwaje intwaro bashyigikiye n'ivangura rikabije riri mu gihugu cyabo. Mu gusoza iyi raporo ya Congo Research Group hamwe n'ibitekerezo bya Dr. Bojana Coulibaly, biratwereka amashusho abiri atandukanye y'intambara imwe. Ku ruhande rumwe, amahanga na Kinshasa bashaka kubona iyi ntambara nk'ikibazo cy'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ku rundi ruhande, ukuri gukomeye kuri ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo nuko hari ikibazo cy'abantu bambuwe uburenganzira bwabo imuzima z'imyaka 30 mu buhungiro n'umuryango w'abatutsi uhezwa kandi wicwa, bikaba ngombwa ko witabaza intwaro ngo ubashe kubona ukubaho, kuko leta yananiwe kubarinda. Ese ubona bizagenda bite mu minsi iri imbere? Ese kuba M23 iri kubaka inzego zayo z'ubuyobozi n'ubukungu bidafite aho bihuriye na Kinshasa byaba ari intangiriro y'impinduka nshya mu burasirazuba bwa Kongo? Yango utanga igitekerezo cyawe aho hasi, hagenewe gutanga ibitekerezo muri comment section down below, undo kande like kuri video, dukomeze twibandire 5 kuri 5. Niba utarakanda subscribe ikande, ubundi ukomeze ubone amakuru n'ubusesenguzi nk'ibi.